UEFA Champions League imikino yaraye ibaye, Liverpool bigoye cyane itsinda Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa, igitego rwose cyabonetse mu buryo bugoye. Barcelona itsinda igitego kimwe ku busa, urumva ko ibitego byari byabaye bikeya. Bayern Munich niyo yagerageje kubona ibitego 3 ku busa. Inter nayo ikora akazi kayo. Nubwo nguko imikino yaraye ibaye byaraye bigenze. Reka wikaze wowe ugeze kuri n'umuyoboro wa Turmen TV, turamukanye tuvuca mu byaraye bibaye muri Sports Vibe, amakuru abagezweho. Banze rebe nimba warakoze subscribe, nimba utarayikora rwose ukandeho udutere inkunga kugira ngo amakuru ya siporo n'ibindi biganiro tugenda dukora bitazajya bigucika. Wowe wamaze gukora subscribe uri uw'agaciro rwose, uri nka zahabu kuri twebwe rwose, tugukuriye isari. Gubwa neza rwose, utuze tubane muri ano makuru yacu abagezweho. Dutangira Paris Saint-Germain ikubitwa igitego kimwe ku busa. Liverpool nayo yakibonye bigoranye. Umukino wo kwishyura azaba ari umukino uzaba utoroshye, kubera ko ahangaha birasaba ko Paris Saint-Germain ishyiramo imbaraga. Urabona ko ba Musa Dembele nta kintu uwo munsi bafashije Paris Saint-Germain, byarangiye rwose ari ubusa ku gitego kimwe. Aha tutahita twemeza yuko Liverpool nayo yakatishije byumvikane yuko ifite akazi gakomeye, ariko gusa Liverpool izaba iri iwayo ituje ntizakerera Paris Saint-Germain. Urumva ko Liverpool wenda ntabwo iri ku gitutu cyane nka PSG, ariko ibintu bya siporo byo ntawamenya ukuntu biba bimeze. Igitego kimwe ntabwo ari impamba ihagije, isaha ku isaha byarangira bakwishyuye, bakaba banagutera n'ikindi rwose ukisanga wavuyemo. Benfica rwose bayikubita bigoranye cyane. Barcelona iyitsinda igitego kimwe ku busa. Umukino wari urimo ishyaka rikomeye cyane, ariko ibitego biba bikeya cyane. Barcelona ikubita igitego kimwe rwose izamuka yemye. Bayern Munich ikubita ibitego 3 ku busa bwa Bayern Leverkusen. Aya ni amakipe aturuka mu Budage yose, amakipe yari yazamutse rwose akomveka, abantu yatsinze ku kinyuranyo kirekire, ariko Bayern Munich nk'ikipe imenyereye bino bikombe rwose ihita ikubita 3 yihuse. Ahangaha ikatisha itikiye yikomereza mu cyiciro gikurikiyeho. Inter itsinda ibitego 2 ku busa bwa Feyenoord. Iyi ni imikino rwose yarayibaye muri UEFA Champions League. Izi za Sports Vibe cyangwa se Sports Updates, turaza kubagezaho amakuru arambuye mu biganiro byacu bitaha. Reka dusoreze mu Rwanda, aho bari gukina icyo bita Peace Cup, bageze muri 1/4, aho Gasogi yaraye inganyije na APR rwose ubusa ku busa, mu gihe AS Kigali yo yaje gutsinda 2 ku busa bwa Polisi. Urumva yuko mu Rwanda naho byari bikomeye. Reka dusoreze ahangaha. Aya yari amakuru agezweho, ayo twise Sports Vibe. Turaza gukora ibiganiro n'abasesenguzi mu masaha aza, twicara tunyuranyuramo tureba ese iyi mikino ibanza ya UEFA Champions League isize amakipe ahagaze gute,
ni ayahe makipe ari guhabwa amahirwe dusasipekitinga tureba ese ni igiki kigiye gukurikiraho. Reka mbashimire, turaza gusubira mu biganiro byacu bitaha. Mugire umunsi mwiza. Wowe banza urebe yuko wakoze subscribe, unatere comment kuri iki kiganiro tugiranye, aho ubona twakosora ibyo twakongeramo kugira ngo ikiganiro cyacu cya siporo kirusheho kuryoha, kigende neza kurushaho. Ndabashimiye rero, mugire